Бүгінгі менің Мехрат нәбірам бірінші концертіне көстіп отырыпты. Енді халқымыз үшін ашу халық нақшыларыны етідіғаны өзі шындақ яқшы көріп етатты. Шының үшін бұл нақшыларыны шындақ беріліп, қызықып етіп үйгенде. Енді біз шу балымызны қоллап бәтлеп келдік. Енді бұның ден кейін ұшы халқымыз үшін қызмет қылды деп үміт қылымыз. Assalamu alaykum, hürmetlik Mehrat balımızın muxlisleri. Bugünkü bizim balımızın yeki konsertiga kelganlar üçün həminlarga minnətdarlıq bildirimiz. Bununla biz çeksiz xoşal, bu hem ata-analarının, mamaları, buları baxqan şularning burundan kelayotgan armanları, muş armanları bugün orunlandı. Muşu yaxşılıqlar bilan hammamizni təbrikləyəm. Yaxşılıqlar köp böyləyəsin. Balımızın avazı her kaçan sahnede yangraversin. Bugün biz talantlık yaş nakşçı, halkımız söyleyip tınşaydıgan nakşçımız Mehrat Rahmetcan'ın konsertini tamaşa kılıp göz alabat aldık. Mehrat fakat kon nakşlarını hem mukamlarını babıga yetkizip orulap жүрген nakşçılar emas. Bunun nakşları yaşlar arasıdımı amabab şunlaşkan biz Mehrat'a icadi tutantilaymiz. Özünün ustazı hesaplangan Нұрал Мака Варис оқшаш халқымыздың бұлбұлы болып етілшіге тілекташтық білдірміз. Концерт бізге наайты яқты. Құдайым тұрса, келечекте Мехрат Рахметжанның мұшы театрымыздың тарихыда ісми алтын әріплерден іздеп қалған чоң сәнеткер болып етілшек камылышынымыз. Оларға көп рахмет. Әнде бүгінгі Мехраттыңки екі концерті өте шындақ көңілдігіден өтті. Көпсі дедіген ғой, жүректің етқанын ақша Жүrekке yetdi. Şunun için Mehrat şunçilik özününki armallab bugünkü yak konsertini köpçülükке toştudu. Şunu bilan hakikaten biz tebriklaymiz. Endi biz hakikaten bu Mehrat balımızdan faqirlimiz. Kelajekte zor uqublar tilaymiz. Mehrat mushu Uyg'ur teatriga kelib, Uyg'ur teatri sahnasida 13 muqamning 8'ini saqlash degan bo'lsa, shu 8 muqamni yakka o'zi etib chiqqani bu cho'ng bir talant egisi bo'lib hisoblanadi. Endi o'zimning nomidan yana bir qatim tabriklayman. Tomoshabinlar shunday konsertlar bo'laversin. Kelaveringlar. Biz hammamiz qo'llab-quvvatlaylik. Rahmat sizlarga. Bugun Mehratning yakka konserti shunchalik yuqori darajada o'tdi deb aytsam xatolashmayman, chunki Mehrat o'zining talantini hammasiga ko'rsatib, uning talantini hammasi bildi. Şundaq chiroyli bir konsert bo'lib o'tdi. Mehratning o'rinishiga muqam bo'lsin, xalqimizning burdan bo'lgan milliy naqshlar bo'lsin, zamonaviy naqshlar bo'lsin, hammasini o'z bobiga yetkazib, chanqigan dillarga suv ishkazdi ham bo'ldi. Shundaq Mehrat o'xshash bizning san'atimizni saqlaydigan yoshlar ko'payaversin demoqchiman. Mehratga faqat omad tilayman, xalqimizning muzbul bo'lib qolaversin demoqchiman. Сегодня был на концерте замечательного певца, братишки Мехрата. Получил огромное удовольствие, шикарный концерт. Молодец. Я его поздравляю с первым концертом. Желаю дальнейших творческих успехов.